Nah teman-teman, hari ini aku bikin menunya pasta aja, soalnya udah berapa hari ini sama nasi terus kan sama ayam. Jadi hari ini aku bikin ini namanya pasta penne kalau di sini bilangnya. Terus aku tadi tumisin bawang bombay, bawang putih, paprika sama sosis ayam. Aku potong-potong, nanti aku kasih air sama ini polram namanya, susu gitu ya, krem. Terus makan sama itu pastanya. Sekarang aku mau masukin air. Aku tunggu mendidih dulu baru aku masukin polram. Masukin, bantuin masukin. Mau kasih bumbu kari dikit, kari bubuk. Aku kasih kira-kira ini nih 5 mili, ini sendok 5 mili. Is es Gewürz, Mami? Terus aku kasih juga ini 5 mili penyedap. Ini penyedap rasanya rasa sayur gitu teman-teman. Jadi sekalipun 5 mili itu kasihnya nggak terlalu ini, dia nggak kental gitu, nggak gimana sih, rasanya nggak pekat gitu. Tinggal tunggu. Masuk. Main kelet, oke. Ludes. Cuma sekali makan siang doang teman-teman. Apa ya, baru pulang kerja makan 3 piring tuh, nggak perlu cuci lagi, udah bersih. Hari ini kita mau bikin nasi goreng. Abang bantuin gorengnya. Nasi goreng pakai ayam sama telur. Si Kimi lagi motongin jamur. Kem, motongin jamur. Ich habe diese Brot. Ya las, peta. Kris banget memotongnya. Nah. Mami, met brood. Ya, snijden. Oh, is paprika kan erin. Oh, nih. Nah, lagi apa bang? Hah? Tadi? Tuh, mahre. Anda musnet. Jetzt hineinmachen.
water bis filled ein bisschen so. Machst du das mit? Banyak. Mami, kann ich das reinmachen? Er hat mein Auto vergessen. So, mein Leben. Das ist ja noch viel lauter. Oh. Peppa, ini pedas. Nih dia ada, terus gini. Iklan nih. Nah. Hast du schon die Eier aufgeschlagen? Ayah san. No nih bang. Warte, die Eier aufschlagen. Kakak na henchen aren. No. Usang kerap. Oh. Hab ich das noch? Nein, bitte. Du musst Ja, genau. dann... Ja. It's good. Al, nih bagian sama Alta. Mata no nih, peta. Vamos mix das três. Jatuh sambal kayak bayu. Mami, können wir morgen mit das kochen? Di Bandung. Ja. Kemarin. Können wir morgen Spaghetti machen? Nein, wir machen... Udah jadi nasi goreng, tinggal makan malam. Nasi goreng jamurnya udah jadi teman-teman. Nasi goreng jamur ayam sama telur tadi. Jadi makan malam kita hari ini nasi goreng. Dibantuin sama si abang mau ini masaknya. Aku mencoba. Sholat maghrib dulu terus makan. Ada maghrib di sini teman-teman. Mau sholat maghrib dulu sama anak-anak. Terus makan deh. Dan terus ya. Mal, piring keduanya si Kenan. Oke. Karena udah 2 piring.
Gut, oder? Abang hat gemacht. Abang und unik kok. Amam. Es schmeckt gut. Mhm. Ich habe auch ein bisschen gekocht. Kena na ein bisschen geholfen. Doch Ein bisschen wenn du war gegangen. Ich habe nicht Du nur Hilfe zum Essen. Du hilfst nur zum Essen immer. Ja, du hilfst essen. Ich hilf Du nur musst ja essen. probieren, testen. Genau. Ich will gar nicht essen. Nee, was essen? Was ist das denn? Nasi goreng. Ja, nasi goreng. Enak. Amam. Lama? Lama nasi goreng? Nasi gorengnya lama? Ya, saya lihat. Ya, Betty. Mami, ich liebe Paprika. Ham. Mau nambah. Wie bei Dr. Pada 2 piring semua makannya. Kimi mau nambah? Kimi nambah? Kimi nambah? Nambah? Ja. Gini mah. Esen Maxi. Piring keduanya si Kim. Tommy, Tom, kucing. Meow. Is it good? Oh, papa kayaknya menana. Udah habis. Papanya udah nggak ada lagi ntar nih. Aduh. Onde kadang saliruan anak oleh. Habisin sama anak-anak nasinya. Aku belum makan. Papanya juga belum. Oh iya. Sitsa und essen. Lecker. Ich spiele mit Lampe. Also jetzt erzählen. Und dann duschen, okay? Weil ich kann wirklich sauber sein. Ja. Kannst du sauber. Da. Yang ketiga. Habis beneran dah. Tela. It's good. Ja. Ham. Komm schnell essen. Mein Ja gut, Mami kann essen, die andere Sache besser. Gibt das gibt eine I, Marke, Anfang mit die I, heißt zuerst I, wo ist I? Gucken, oben, unter, links und rechts. Such immer I-Buchstaben, dann gucke, mach den Finger oben, die Seite. So. Pinguin. Warte. Pele. Ini tugas teman-teman. Boleh kerjaan boleh enggak sih? Tapi aku suruh mereka selalu bikin. Ngulang pelajaran, biar nggak lupa. Liburnya udah minggu soalnya. Ich hab's. Oh. Igel. Ja, genau. Siehst du, jetzt gesagt, oben, unter gucken, links und rechts. Karena cari putzen bed ya, Melvetit. Genau. Da, Buchstaben, gucken. Für Nacht. Was du da noch viel heute? Можешь не ту schnell, wieso immer so schnell? Bis Mika. Das will kaum nicht. Oh nein, love you, tschüss. Bismika. Oma. Ja, Bismika. Oh nein, love you. Abo. Hadu Allah. Illa. Ilala Stana Muhammad. Dafür mafili wa daya wa hamma kama rabbani surido. Rabbana atina bidunya Hasana. hasana Wa fil akhirat yati hasana. hasana Akina. akina sabana. Bismika. Wir können Maske machen. Doa. Bismika. Bismika. Tuh, nenek kasih. Udah nah, bobo ya. Cus. Love you. Tuh, bobo. Lass ihn raus bitte, ja? Ja. Ja, nein. Warte, ich schau mal. Was? Ja, Blutchen. Ja. So, Ich nein. hab Creme. Schmeckt.
Seminggu ciri. Leka. Nih sawo nih stop dah. Aku udah sih. Smegomis ada Neville nih. Salah sih meraus itu man. Coba jadi raus, jadi gimana? Bisa jadi pak. Nah sebagai emah baik sen kop. Shoot sen kop. Anai.